بشنوازنی چون حکایت میکند، از جداگی ها شکایت میکند. با همه شما سلامتی خواهان هستم. برنامه جستجو است، همه خرسند. یک خیل رفته ایستاده است. بودن نفرانی که یکدیگر رو پیدا کردن. این و آن چه قسمی پنجم است یا ششم است. یکی یک نامه آمد میگه دلوار اکنون برنامه جستجو کردی، یعنی جدیمینه تاجیکی. چی می شود که یک برنامه دیگر کنی که همین ما نفرانی که جدا شدن یا چیز دیگر، یعنی که یک دیگر رو پیدا کنند برای اویله برپا کردن. یک برنامه بود در مسکو، فراموش کردم، любовь без слов بود یا چیزی همین گونه برنامه بود که یکم بار می دیدن و چیکار میکردن، خلاص خورد بودن. گفتم همینش موند که این در محیط ما نمیشود، یعنی همینش موند که بعد دیگر هر کسی که جدا شد بالای سری من آمدن گیرد تو یافتی، تو برنامه کردی، تو جوابش دادی، تو دخترم رو گیر اکنون. بعد پرسیدم که خیلی چرا میپرسی؟ گفت میخواهم یک زن بگیرم، یک زنی دیگر. گفتم خیلی چگونه؟ گفت خیلی خانهش باشد، این باشد، او باشد. خیلی تعریف و تصنیف کرد. گفتم همین گونه باشد گوی من خودم میگیرم. شوخی است. برنامه جستجو است دوستان. شروع کردیم. چند نامه‌ای که اومد امروز کوشش میکنیم برای شما پیشنهاد کنیم تا گم شدگان را پیدا کنیم. راستی فقط با امید هستیم، ناامید است. با امیدی اون هستیم که اگر در کلی برنامه همون یک نفری رو هم اگر پیدا کنیم بسیار خوشحال میشویم. دائما میگفتیم 100 سوم و 200 سومانی ما را گم میکنیم چند قدر خجالت میشویم. مردم فرزند گم میکند، پدر گم میکند، دیگر و دیگر. حال آنها چگونه است؟ پس بیایید چند نامه‌ای که اومد اینم قرائت میکنم و کسی را از اینها اگر شما شناسید میتوانید به اون رقم هایی که هست تماس بگیرید. طبیب بولیده. мо носиров комилҷон зокировичро меҷӯем. соли таваллудашон 7 июли 1961. соли 2008 ба шаҳри екатеринбург рафтам, федератсия русия. ва 3 декабри ҳамин сол соатҳои тақрибан 11 ба мағоза мераванд. бо ҳамин ягон хабаре нест, дарак нест. шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон, хоҳиш мекунам агар касе ягон маълумот дарёбад хабар диҳад ва албатта мукофотпулӣ ҳам ҳаст. рақамҳо дар поён. ассалому алайкум акай диловар. ман дӯстамро мекобам. қурбонов умед нумонович. соли таваллудаш 1994. мо ҳамсоя будем. соли 2006 онҳо кӯчиданд ва пас аз он мо ҳам кӯчидем. соли 2008 мо бо умед дар назди Садбарг вохӯрда будем. пас аз ӯ дигар онро надидам. соли 2010 ман ба Москва рафтам ва соли 2015 омадам аз Москов. рафтам Ҳисор, хонае ки кӯчиданд. дар он ҷо онҳоро наёфтам. илтимос акай диловар, ёрдам диҳед дӯстамро биёбам. шунидам ки модараш дар шаҳанбарии шаҳри Ҳисор кор мекардааст. ҳатто дар он ҷо ҳам маълумот наёфтам. номи падараш Немон, модараш Норбивӣ, додарчаҳояш Фаридун ва Шохрох. рақамҳо дар поён. мо Ҳоҷиев Насриддин Ёровичро меҷӯем. соли таваллуд 14 феврали 1972. соли 2007 ба шаҳри Москва рафта буданд ва дигар ягон хабаре нест. мо аз ноҳияи Ғончӣ, деҳаи Басманда. номи ман Баҳриддин аст. бисёр падарамонро ёд кардем. ба ҳар куҷое равам ба ёди падарҷонам
умеди комил дорам аз худованди бузург меёбам. фақат ба ман ёрдам кунед. тӯҳфа аст. якум ба акаи диловар, дуввум ба касе ки хабар дод. боқӣ худоҳофиз. мардуми тоҷикистони азизам. салом диловар. ман раҳмонова Парвина падарамро меҷӯям. раҳмонов ҳасаналӣ. соли таваллудашон 16 сентябри 1954. 18-19 сол пеш, соли 2000 барои кор, барои зиндагиро пеш бурдан ба Русия рафтанд. шаҳри Тюмен. то соли 2003 занги телефонӣ доштанд. як пул хона мефиристоданд. ҳама интизор будем. модарам бо ҳамин бедарак шуданд. соли 2005 хати телеграм омад. таъин карданд бо дасти ҳамсояҳо ки диплом ва воини билетамро равон кунед. ҳуҷҷат карда, документ карда меоям. ба ҳамин тамом. аз дӯстонашон мешунидем ки гӯё ки оилаи дигар гирифтанд дар Федератсияи Русия. шояд ҳамин сабаб шуда бошад ки оиладор шудан, зан гирифтанд, дигар моро фаромӯш карданд. мо дар оила 5 духтар ҳастем ва модарам. коре накард. ғами моро хӯрду моро фикр кард. модарам то ҳол мегӯяд ки падаратро дӯст медорам. ман фарзанди баҳнангӣ ҳастам. ман 14-15 сола будам ки падарам аз мо рафт. ҳозир бошад 33 қадам мондам. соҳиби 3 фарзанди зебо ҳастам. модари бечораам бошад дар бозор савдо мекунад. савдо карда моро ба воя расонд. лоақал мехоҳам фаҳмам ки падарам дар қайди ҳаёт ҳаст ё не. дари хонамон ҳама вақт барояшон кушода аст. аз падармон ба мо ҳеҷ чиз лозим нест. фақат худашон бас. падарҷон, соҳиби чанд қадар набераҳо шудед. набераҳо киро бобо мегӯянд. агар моро мешунавед, пас адолат кунед. мо ҳам фарзанд ҳастем ва ҳамаи мо шуморо дӯст медорем. ассалому алайкум бародар диловар. мо бародарамонро меҷӯем. тағоев Фазлиддин. соли таваллудаш 1 январи 1991. ҷои истиқомат райони Восе, ҷамоати Абдуаваз, деҳаи Қумтепа. 17 феврали 2014 аз хона баромад, то ҳол даракаш нест. аз шумо хоҳиш мекунам, ба мо кӯмак кунед то бародарамонро пайдо кунем. падару модарам аз фикраш пир шуданд. то ҷое медонем, дар Русия аст, шаҳри Воркута. азизон, бештар гумшудаҳо ин аст ки ба Русия рафтанд, барнагаштанд, рафтанд, барнагаштанд. ин гуна падарҳо, бародарҳо, шояд ҳазорҳо бошад. кам номаҳо дастраси мо мегардад. гуфтанӣ ҳастем ки худо тавфиқшон диҳад. бале, ин буд барномаи ҷустуҷӯ навбатӣ. яъне шарт чунин аст, рақамҳое ки ин ҷо гузоштем тариқи вайберамон дар компютер пайваст аст. 4 расм, баъд маълумот, чӣ гуна гум шуду, чиҳо шуд. пас аз ту бошад рақами телефони худатонро ки ҳар касе ки пайдо кард ё маълумот дорад ба худи шумо тамос бигирад. ба ҳамаи шумо таби волидаро таманно дорем. эҳтиёт кунед то якдигарро гум накунед. ба қадри якдигар бирасед.
ҳарчи дорем дар зиндагӣ қадраш намекунем, он чи надорем орзуяш мекунем. диловар будам Сафаров дар барномаи ҷустуҷӯ. боқӣ худоҳофиз. تو سراغت را نیابم، من شبانگاهان نخوابم. زنده ای تو، زنده ای تو، از خدا امیدوارم. ای خدا مشکل کشایم، یوسفم را باز یابم. دوست دارم بس که او را از تو بوده و نشانم. یوسفی من را بیابه، از خدا ترس دعاره و نه در پیش خداوند همچو خواهین سر برداره، همچو خواهین سر برداره.